Hello everyone. Howzik tawjagadiriba class asi class 9 math chapter 1 number system ko. The number system je hawtrikanda kona mamangi classing na tamgiba number 1 necessary number tamgre, then number 2 the whole number tamgre, then number 3 the integer tamgre, and then number 4 the rest number tamgre. The class 9 da to pam tamaktuni necessary number je kona masing thibda si ne ko je koi tamgra bane masing thiba matamda ama ani ahum mana thi de ne ko masing thiba ha se kaim leite kana thi de kaim leite taragadi 0 de hawi 0 ha se hapak tuine ba aduna whole number sina 0 de horaga sma cha khitoini 0 de pick pa akoina temperature gumba da sijina ba 0 de na pick pa du masing gai se negative integer gai se yaw ba adugumba mayam si kona integer kawi se khudam moina -10 gaina ko -4 -1 0 simdu su dum leitini 4 5 6 yare ko si koi loin tamgre class 8 ta rational number da kai tamgre akona p by q ki mong da leiba habedi mathakna numerator kawi makhana denominator kawi sigi mong da leiba aduga p by pq habese integer ogadabani habedi negative orasu ai positive orasu ai ba adu makhari 0 oibe yade maramdi masing ama se 0 ni divide obe yade sigi masing mong si rational number se khona class 8 tamgre ko 0 oibe yadri maram jengo 5 to 0 ni divide oba habese yabre ngo 0 to 5 ni divide obdi yani yong sna 5 to 0 taba leibra lei 5 0 is 0 yai ko hotpa sidi yabra 0 na 5 to divide to yabra yaroi ko 0 gi to 5 taba leibra leite adun si hotpa yabra ma de undefined ne aduna magi definition sida 0 ko mana bi yaroi hai ko ado akoina class 9 da no hapa isi kaino hai tardi si mari sitagi ahen no hapa isi kaino hai matanda haibe mari ja number line da loina mak point do wi ai ko si yaba habisi ma yara dabani ma yara madi ma su yara ni maramdi loina mak sti yaujabani na integer yaba habise rational number sudum yara dam rational number se loina mak ke dawi number line da point do wi yani ba hakoi half ki tamgre kamaina number line da 3/4 ki tamgre improper fraction 5/2 kana sigumba ju tamgre ko number line di yekpa tamgre loina mak tamgre ado hoji question je number line da point di leijaba adubu rational number nattaba mayam ama leiriyeba akoina rational number khudimak number line da yekpa yai hai ko habedi rational number ki point je number line da leiyeba number line da leiba point mayam se rational number nattaba su mayam ama leiriyeba ko ona tainen harak tuni rational number line da yawa point rational number nattaba mayam ama leiriyeba madugumba da akoina irrational number kawi madu akoina class 9 da tamdoineba ko do si laktri kan sida akoina mamangi class da tawgibodo ningsing boina ko number line da kamain tawga rational number yekadage simdu half se kamain yekani amana improper da 5/2 se kamain yekani yengse half se ilai lai makha se kaiguma proper oram tare 0 ko 1 gi marakta lei haigibani ko ari tare half se kaino 2 hai se ma sa ni thok to thoe the 1 hadi siman si half ne adu mixed fraction da leiram ta ga di ma se hane proper fraction do olo sorry improper lem the mixed fraction do olo si kamai ibe 2 whole number 1/2 ani ibe tare ka di yek to no si 2 gi si di yek to ni ko 2 ko 3 gi marak di yek to ni 2 hai bani na 2 bo chatle aduga si da kon half thokare si tare ko 5/2 mai ko yek patam gre aduna hojik lekti yengasi sidai ko na khangi jengo natural number khudimak whole number ne ko whole number da natural number loi yawe hai ne ko aduga whole number khudimak integer ne ko aduga integer khudimak rational number ne si koi khangadabani natural number khudimak whole number ni whole number khudimak na amu integer ni integer khudimak rational number ne yai ko akoina
si khangaba matungda rational number gi marakta rational number puthokpa mayam ama tamgre se khudamuna class 7 da method ahum lei ko method ahum ko lei method ahum loi tamdoini ado asi laktri kan sida akoina integer haitare integer singi marakta masing lei gadra haba question jine ko se khudamuna 2 ga 3 gi marakta masing lei gadra lei roi ko ado -3 -2 gi marakta masing lei gadra thangnaba number gi oidini masing lei gadra lei roi ko puthokpa ngamoi whole number orasu 5 ga 4 ga marakta masing lei gadra ngamoi ko puthokpa aduna akoina puthokpa ngamde but rational number se khudamana half kumba 1/3 kumba moi ani gi marakta di infinite number of rational number puthokpa yae mayam ama lei ko aduna sine ba husi akon tawdise ado akon method ahum tamgani first method te akon han tamgre class 7 da pirami ba rational number ani do mathang tisinabiro makha tisinabiro lore method number 1 aduga method number 2 duna kaino ha matamda pirami ba rational number ani do tisinaraga 2 ni divide tawdeba namagi di formula expansion ama yorami ko si je akoina exercise 1.1 gi question number 2 gi answer oidini aduna si answer takko matamda nam taksarasi ko exercise 1.1 da first question da what is a rational number aduga rational number integer khudimak rational number oibrai yes oini ko integer khudimak rational number ni aduga akoina rational number gi definition de akoi class 8 su yawgre adu madi akoina haibetang iramji ko rational number hai taragadi rational number is a number amani ba masi kamai tawge ha matamda which can be expressed in the form of p by q p by q gi mong da laidini ilai aduga p by q gi mong lega ngasai ju hagi bado where p q si kai oidiba r integer oigada aduga last ta asina su loidri q se 0 ko mana be this is the definition of rational number aduga sida ani sibo question dana integer khudima rational number yes yare ko question 1 ama yare ko question 2 se haje ena habado whole number natural number integer gi marakta di masing puthokpa amta leite ko uju ure akhoi mina 2 go 3 gi marakta masing puthokpa ngamoi -3 -2 gi marakta masing puthokpa ngamoi aduna si ngamdabani na rational number oitadi masing mayam ama leiba ko ado si method number 2 ni mana si kaino manadaba rational number ani lere moi gi marakta between the a and b moi gi marakta higher rational number se lei ni hab se ullo habani ado question 2 gi answer se som tawrosi ko exercise 1.1 question number 2 solution adudi yengo akoina manadaba unequal oiba rational number habani adudi let a and b a and b be the two unequal rational numbers eko such that manadra mina mana chawramani ko chawre now how is it sini leidisi okay to sige ha matamda nakan ani muktane b tisinabiro adding b to both sides tisinarisi ko smile rambani b tisinabire adudi somda silere tisinbe ade ko variable manada mina sidi variable mana tisinbe abra yai twice b tare the b putoke haradi 2 ji sum satoi natra si into ni som la divide smile ta this is equation number 1 again a ga smile handang no adding handang a si b natra a amuk tisinabiro adudi a tisinabiro tisinlego si tisina kya tai twice a tare sidi kya tai tisina be ade ko do b plus a si a plus b and e be ko a putoke haradi 2 ji sum chakro this is equation number 2 ako equation 1 da equation 2 ko manung ni ma ni si mani ko si
ꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ combining equation 1 and 2 equation 1 दगी अखोन कई खंगे a plus b by 2 हाबसे b दगी p अदुगा मु equation 1 दना मु a दगी मु a plus b by 2 ना मु चावे सिदगी अखोना मसाई माना हाबे क्वेश्चन दु कइनो rational number ani की मरकता so that a plus b by 2 से लेना है is a rational number lying between a and b यार को and so on तारे को सिदा सी मखासी होइदिनी अदुना मानदबा ani की मरकता सि लय हाबसे उल्लेब सिने मेथड नंबर 2 निको सी कोई खंगदबनी अदो मेथड अहुम लय है को मेथड आदि finding rational numbers between two rational number हाइता to find rational number between two rational number unequal rational number हाइस मानदबा होगदबनी मानरदी rational number ओरसो मानरदी मरकता मसिंग लेरोय 1/2 ग 1/2 ग मरकता मसिंग लेगद्रो लेरोय नत्रा 1/2 1/3 मरकता मसिंग लेनेबा मयाम लेदुनीबा अदु पुथोकपगी मेथड चे अहुम लेयेबको मेथड 1 मसाई p/q r/s हाइन लेबे मेथड नंबर 1 हाइजे मथक मथक तिसिनबिरो मखा मखा तिसिनबिरो दिस इज मेथड नंबर 1 मेथड 2 दना कदोबा मसाई मानद अनि रेशनल नंबर अनि लेरे अदो मोय अनि तिसिनबिरो 2 ने डिवाइड तौरो हाबे मेथड नंबर 3 दे अखोई क्लास 8 तसु सिनगिबा LCM की मतेंग ना मखा मानहलगा पुथोक्तनी को हाइबा मेथड अहुमक से अखोना अंक होटप काना लोइन होलसी मेथड अहुमक सिनरगा को अदुना अखोई क्वेश्चन नंबर 3 द लास्ट सिगिसे a plus b by 2 पानसिको सिगिसिना कइनो तो पालसे अखोई इहान हान मेथड अखोई p plus p by q plus r हाबे मेथड तो अदु तो पालसे क्वेश्चन नंबर 2 सिने को सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 से 4 सिना अदु पालसे को अपा मेथड पानबे अदुगा सिदना मखोई LCM दो सिदनरगा होटपद तौरस क्वेश्चन नंबर 3 आन तौरसे कइनो हाइसे insert four rational number 2 and 3 2 ग 3 की मरकता rational number मरी पुथो आबनी अदि हौजिक पॉलिसी क्वेश्चन नंबर 3 से अदो अखोई लेरक त कई हाइद वाला उरी अखोई येंगसिगा पेता सी यारे सी ता ए फॉर्मूला हौजिक एक्सटेंशन सब मनरे खोले को ओके सिदगी अखोई नंग साजो इन जो हाइग्रे there are an infinite number of rational number between two unequal rational number manadaba rational number की मरकता rational number मैम अमा लेयेबको सिदा याम फजबा म यावरे natural number ओरसु whole number ओरसु integer ओरसु मोयनी दुगी मरकता a and a plus 1 हाबदी थांगनबा मसिंग निको a ना 2 ओरदी सिना 3 ओदिनी थांगनबा मसिंग मरकता no number in the system is left machine amata leiteba moyni gi marakta yaiko adubu rational number marakta di you cannot do so means sumana to yaroi ko mayam ama leiba aduna rational number oitadi a rational number se b hai tadi mogi marakta infinite number of rational number lei hai tadi sida par se aduni ko aduni adu puthokoi method ahum do ko exercise 1.1 question number 3 4 5 ta tawse question number exercise 1.1 question number 3 question na haje koi method ahum tamgre ko method ahum je rational number ani gi makta rational number puthokdini aduna method ahum tamgre harwa method ahum do lona musina ji ko aham basina a plus b by 2 sina je ani su basina b by q plus r by s sorry mathak mathak tisna ri do sina je duga ahum jo ni LCM sina je harwa method ahum je example do yaw bani le haw ji ko question number 3 की solution da 2 ga 3 की मरकता rational number मरी पुथो आबनी अदु सिनी ले जी को
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨ ꯀꯩ ꯁꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯁꯤꯅ a ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯤꯅ b ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 2 3 ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯁꯦꯕꯀꯣ a ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 2 ꯏꯕꯤꯔꯣ b ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 3 ꯏꯕꯤꯔꯣ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯕꯥꯏ 2 ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯟꯇꯤꯖꯔꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ 1ꯗꯨ ꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 5 ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯅ a ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯤꯅ b ꯈꯜꯂꯣ 2 + 5/2 ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯕꯥꯏ 2 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ a + b half ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ half ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯂꯣ ꯁꯣꯝꯅꯁꯨ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯅ a ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯁꯤꯅ b ꯈꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ 5/2 ꯏꯔꯅꯤ 5/2ꯒ 3ꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ 5/2 + 3 ꯑꯗꯨꯒ half ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ 2ꯒ 5/2ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 5/2ꯒ 3ꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯁꯤꯡ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ LCM ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯥ LCM 2 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ 1ꯅ 2ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 2 ꯇꯥꯔꯦ 2ꯒ 2ꯒꯗꯤ 4 + 2ꯅ 2ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 1 ꯇꯥꯔꯦ 1 5 / 5 9/2 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ 9/2ꯒ halfꯀ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ halfꯀ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕꯩꯁꯨ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ 2ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯊꯛꯇ 1 ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ 9/4 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ 9/4 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ 5/2 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ half ꯏꯟꯇꯨ ꯑꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ LCM ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 2 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ 2ꯅ 2ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 1 1ꯒ 5ꯒꯗꯤ 5 + 3 ꯃꯈꯥꯗ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ 1ꯅ 2ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 2 2ꯒ 3ꯒꯗꯤ 6 ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 11/2 ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ half ꯏꯟꯇꯨ 11/2ꯗꯤ 11/4 ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯤꯛꯁ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯀꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯀꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ half ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯔꯅꯤ 2ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯤꯟꯊꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ 9/4 ꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯕ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯊꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ LCM 4 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ 1ꯅ 4ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 4 4ꯒ 2ꯒꯗꯤ 8 + 4ꯅ 4ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ 1 1ꯒ 9gꯗꯤ 9 9 + 8 17 17/4 ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯏꯟꯇꯨ half ꯁꯤꯗꯤ 11/7 = 14 ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 2 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ 11/14 then ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯁꯦ 7 ꯅꯠꯇꯦ 4 ꯈꯛꯇꯅꯤ 4 ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 11/8 ꯇꯥꯒꯗꯕ 14 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ 5/2 ꯅꯠꯇꯦ 9/2 ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯒꯗꯕ 9/4 ꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ 5/2 11/4 then 3 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯊꯛ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯄꯥꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯃꯈꯟ ꯍꯩꯖꯤꯟꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇ ꯇꯝꯈꯤꯕ LCM ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ 1.1 ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ 1/4ꯒ 1/3ꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 5 ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ LCM ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ LCM 12 ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 4ꯅ
ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯗ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ 1/3ꯅ ꯆꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯗ꯭ꯔꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ 1/3 1/4 ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯗꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯊꯠ 1 p + q / r / s ꯁꯤ ꯄꯥꯟꯁꯤꯀꯣ sina p nena khalo sina q nena khalo sina r nena khalo s nena khalo aita 1/4 ibiro moini margda leide masing to si ire moini margda idise 1 + 1 haidedi si uttara so ai direct tawdeni sine laire kya tare 2/7 method ni ko trick ne hai tare magi asigi ni si margda puthok ya de sine line ko tisina biro samjilasi 2 + 1 3 7 + 4 11 ani si margda jom puthok amji ko 2 + 1 3 7 + 3 7 + 3 10 manga haibani aduna ani asi ni sem puthok biro apa ma honda puthok pe ko tisina biro 4 / sidi kya tare 15 3/11 ani si margda jom puthok amji 5 tisina biro 18 tare aduga atai sinjin biro ya puthok ro damne manga puthok 1 2 3 4 5 yare ko this is question number 4 then question number 5 na koi class 8 tai sina ge LCM sina bi to tawse ba ko ma hai se rational number taruk puthwai moini margda ngasai method sing loina sina be ado ko LCM sina bi dong tawse ko makha already manner go di lera me adum amko so hoche 1/3 and 2/3 gi maragta rational number taruk puthwa bani si kana chawa ai jakoi sidi makha manner me uba khange makha manner di mathak chawa sina chaw deni ko adu si sima iya bro ya ko ado koi class ai tam gi budo rational number taruk puthok to ni na moi gap se ni si maragta gap se ama ho leite rational number taruk puthok ke hai ta di gap tare legadaba rational number ani puthok ke ha gap ahum leiba habse rational number ani tholokane si khoi class 8 tam grabne ko aduna moi mathaki gap se tare leitaba so ya de tare leirabadi taruk phangdoine ko aduna moi je gap chawhan je ba aduna LCM je dum 3 tarabane na 1/3 habse adu 2/3 ko makha je guessing tawrasi ko 5 na tawrasi 5 na tawradi manga den phangde 7 na tawsilasi ko 7 2 are 14 7 3 are 21 sidasu 7 na tawbiro 7/21 si yongo makha manare 7/7 ga 14 ase marakta 7 8 9 10 11 12 13 14 gap kya layo ama ani ahum mari manga taruk phange ko adu tare ngai taruk putho adu yare ko adu moi gi difference 14 ga 7 gi difference tare ne ba gap tare le rabani na taruk ibi yare ne ba adu tadi 6 class 8 ki tare ni rational numbers between ngasai mathang makha mati simbi toro so ko apa ma tobe between 1/3 and 2/3 r harani ibiro ko si marta adu tadi 7/21 adi 1/3 ga mane equivalent fraction ni ko adu mai mathang da 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 13/21 so antara ama ani o mari ma ta lore si yai ko lore ko exercise 1.1 is the lore next ta koina irrational number do mathang class ta mu tawrasi ko